Šta je to, čovječe? Što odaš sa hrenovkama u džepu? Jesi normalan? Ovo je posao, brate. Šta je ovo? Jesu liste? Ipak nisu, jedna je puna, druga je prazna. Ista takva je situacija i sa ova dva peleta. Jedan je pun energije, a drugi je malo manje pun. A tebi ne treba pelet, tebi treba biti toplo. Objasnit ćemo sve, ali prvo pogledajte špicu. Kod Galekovića ljudi nominalno rade parkete i onda, pošto ne žele ništa baciti jer su kao otočani, svu tu piljevinu i sav taj ostatak parketa fino prerade i naprave pelet. Zašto napominjem da se radi o hrastu? Firme koje proizvode jeftini pelet, naravno za njega koriste jeftinu sirovinu, jeftino drvo koje nije kalorijski bogato i tebi prodaju pelet koji brzo izgara, ostavlja pepeo, a i nije baš ni da te nešto ugrije. Poanta ovog videa je, nisu svi peleti isti. Čitajte kalorijsku vrijednost, čitajte vrstu drveta jer bi vas u suprotnom najjeftinije moglo izaći najskuplje. So mekinje. Evo ga. Evo nu, Galeković je plamen do 57, a ovaj jadan nije ni do 40. Ej, Sule! Di si? Šta je to, čovječe? Što odaš sa hrenovkama u džepu? Jesi normalan? Miris vatre, nećemo... Spreman si, znači. Ovo je posao, brat. Čovječ, ovo se pretvara u kulinarski show, ljudi. Ti se stvarno u životu svime baviš. Ti si čovjek i za nogomet, i za božanstvenu komediju. Ti si čovjek za građevinu, ali nevjerojatno, čega god se dotakneš, to se pretvori u kulinarski show. Antina kuhinja. Ti si šaptač kuhinjama. Mene te miris vatre privuče, njega ko pas njuši. Nevjerojatno. Da. Čekaj, imam još bolji video. Evo ga. Sad možemo isiditi. Na sve. Na sve dalmatinsko što smo napravili danas još možemo isiditi i gledati. Pakiraj. Dobar tek. Znači evo, Galeković. Opa. Ajmo vidjeti ovoga. Osjetno ladnije. Je li moguće to? Da je tolika razlika? Je li 0, je? 0, 5, 8, 8. 4 grama razlike. Sunera 4 grama nije malo. Iako neko bi to podcijenio, ali nije malo. Znaš šta ćemo napraviti? Opraćemo ovu jednu. Znači ovdje je u stvari bilo 2 grama, a tamo je 6 grama. Znači 2 grama pepela i 6 grama pepela. Čak i manje. 5-1. Uglavnom to je bilo sve od nas. To je bilo sve od Sunare, a ja ću odjaviti emisiju ko normalan čovjek. Hvala vam što ste bili u Zantinu garažu, ostanite i dalje uz koordinaciju. Ti ajde, vozi ča!